ekine getiringo orachire gusi it's about time omuraibu ensare ko consider nkikego kora what is working for Kisii and what is not working for Kisii orakwanire amangana prison. I hope ngatari goche kukwanira ngana ya prison all over again. I hope ngatari goche kukwanira amangana ye development agenda ye cancer center. I hope gagoche kukwana tebenga abantu bagusi I'm giving you a road. I hope gagoche atene na tebe I'm giving you something different. I know ni gare se last minute che campaign iriyo gupata omosike Simbarati ase timu yaye na komogomia. Ukono kugomia ate kugomia Simbarati. Atebe Omabei county na yegomiri. Kisii county na yegomiri. Omonto kumachiko banga ko minchori yale akoro kungo. Watoto wanapati kwa Nyamira county. Abu no obo kongo kali kidogo. Lakini natogeti which means na mo bwatete. Egento kilio umuraibu ense gocha ime ya Gusii for the second time iga kyare ko korwe gente kingao.